Hello everyone, welcome to Epic YouTube channel. Tiningo ang darono bo Chrome dark mode khenema sanai hintau naidi bo Chrome dark mode dong ya. Okay, tere apps ro pha ne rana. Naidi Flipkart ro phono dark mode dong ya. Flipkart dong phono background lek phui se white color. Okay, bono beke sung dark mode khemai nailenai. Okay, tere blog ro phono ha ne rana. Naidi blog ro phono background lek phui se. Ake bono kheme nei ba chung Chrome mo thange aro Chrome flag sing soye narto anang nai ke naro abon ba utre sim chumong ke boy ni blogspot por mayo apitotek mo apitotek ni naro Google search ke mai nai genrong email by subscribe po ke mai nai ro tre por mayo bangma ke ta o setting o thane rana bo Chrome setting o hero maha po dark mode khet mani option phaya dark mode khemai mong khe theme ye ro theme slate ni ma phainai ar pota o maha po khemaya kho phone no khang bono khep no nai akin ro an YouTube channel lo ta ukrung subscribe phaya khorong khe bo subscribe button red color tongo bo red color o seye subscribe khedi loge loge no bell icon press khedi angkhe ro notification tak ta maye video nai sok mai nai akin ro video tre nang moro photo mayo Google camera kha tongkhe bo video naiye bo video description no link tongo abo Google camera install an ma drive link tongo okay WhatsApp fingerprint lock nung khela nim chukhe bo fu khela mayo bo video naiye Facebook dark mode khe nai ke Facebook dark mode ho khela mayo bold and italic text nung nai ke bo nai snong mayo okay jibon bo tong bangman ro chumoro tong nai siarong bolo beta chumung pimayo akin ro nai snongin ro phone po khela mayo okay to start khenai bo Chrome browser no beke chung dark mode khemai Chrome maharana okay ta hanai ledi naro setting hero maha po search engine tongo password tongo payment method tongo address and more tongo notification tongo privacy tongo accessibility tongo site setting tongo language tongo light mode downloads developer option about Chrome rom hapo theme option ro kuri phaya ko amba ibno ang khep no nai ke puila search bar than nai chung okay CHROME Chrome kheye flex suinai Chrome flex ni soike search khedi search khepe khebli ke interface phainai experiments warning experimental feature ahead bri ke phayo arpo sungle dark mode khatung ba dark ni soinai ro dark ni soike ro phayo bono enable khenai nung bo pho enable khenai ke enable khemayo khemchuya ke khya puti mayo okay bochung Chrome browser no relaunch khenang nai your change will affect the next time you relaunch Google Chrome okay bo setting chung ta apply khemole bo Google Chrome no chung ta ha khulaus nam ke se bo apply yang nai hami ke bo khulaus nam nai khulaw tong nai de ta ok som ha ke bono khoi fitere tabs ta pu khulaw no nai ang blog o ha nerna nai de ai time pu blogspot background phui ong to mata ok som tha ha ke ta hin ro no khulaw no Flipkart dong nai nerna Flipkart phanai di background som se ke tra YouTube dong nai nerna YouTube phone background som mi thong direct ke ta setting on nai phiner na be ke phai to setting o theme option phaya kho ke abote ke ha chung on ai nang nai theme option phaya kho to ha back kherana dark ke bono ang enable kherinai
tau poro theme option phayaku ke bono tau disable default kherine bono abo tolan no default khe ha edita o theme option phai hachini notification to lawo theme tongo theme thangi bo phone setting chingo slime hata khe light dekhenai dark hingke lo dark ni thango loha dark ni boro dark khe chi off nai khe off himayu light dekhenai system default khenai khe system default bude khemayo me narok boy video nai thok khe like khedi subscribe khedi comment khedi jenaro samchumo khe nong tere brok no phunung sidui ter brok no pho sirim chuke nim palok no pho share khemayo akhe narok ta krai youtube channel subscribe khe khorong khe subscribe khedi subscribe mole mangna se akhe nang khru laimo ke hase ang narok ba utre ang pho sithai mrung thai mi hiya arpo ang pho snong mo se narok pho snong mo jo to snong mo se arong misnong mole ka thau ya rong ye si tongmai morok le chimbo ka hamse jo to nai ton rok no khaksang ha bye bye